Sangre! Pinapalabas. Nakapungtot ni Don Esteban, idinamuan na nga inalan ni Doña Agosta akatugangan na dagiti singin nga anak ni Lolita. Si tuturedmat ni Lolita nang ibaga iti asawa na ti makagapo, no apay akay kayat nan amaya dayo dagiti singin, ngem ti agtalinag da iti sigong da. Iti may sangal daw, napan ni Doña Agosta iti Villa Gabriel. Imbaga na kini Lolita ngayon lakonan dagiti sanikuana, ket awanen ti tawiden ni Lolita, gaputa inted natin naglakwan na kadagiti tao, anangala kadagiti singin. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Kung aasam manang Pedrito, sarakam da itita kan Julia. Ha? Amuam na isod at tinangala kadagiti anak ko. Sige. Ngam amang ano agungat manin ni senyor no pumanawak ajak agpakadakan ko na. Bayang, siya kunti mangibaga nga at na pangipaunakan ka. Sige nga, Rod. Inak agrobwatan. Esposa? Anya day nangeg ko? Adda pangibawnan ni Sika kini Pedrita? When, mi amor. Sa dino? Ko, anda kayat ko akanan. Kalat, kaslama ka pang panganak itising kamas. Iso, bauna ka mapan ije merkado. Apay na di kagbilin kini Benito. Mapan itay ije away. Ko, mi esposo. Awan sama tinagmula itising kamas kadag iti katalunan tayo. Awan ka di? Awan di amo. Bueno, ibaga nga ro ni Sikada saan niya agbayag ni Pedrita. Masapol na dalata kadwa ni Sika dito yung villa. Wen, ibilin ko dayta. Sige, mapan kami kin ni Benito iji rancho. Ado tinaskan na si Kaswen ni Jai. Sige. Agyang anak. Pumanaw da kan ni Mang Benito. Nawayan naman ang Pedrita amapan iti pangibabaunak kan kuana. Awan matgan ni Edita diti poblasyon. Sabali matgaya man ti agnanaed iti sigud a pagnanaedan na iti asideg ti taberna. Ni Julia a midwife ti inakitaan iti dispensary. Oras ti duty na ita. Parang madanon ko. Ay, mas daawak mat ka ni Senyorita Lolita. Impayadayo na dagi anak na. Sa ita, pabirok na matlakan niya. Para kang kalitasing kamas, manang. Kaninyo ka ni Mang Benito. Anya, susapo. Kunak dumakapangpangan ka itising kamas. Kastat impambarko ka ni Esteban. Namjak kayat dayta. Iso nga alaamuan. Ay. Masigurado nga awanan ni Julia iti dispensary. Kas jeti ko na di nakasaritak a nurse. Kalaat ka no anagikat. Kat ni Edita. Awan. Jak amo no sa dino ita ti ayan na. Taawan mo ti makam mo. Sa maysa. Saan gaya man anad subli ije sigud a pagnanaudan na iti pimanaw diti Villa. Iso dalagit di tinangala kadag gringo kan Rafael. Nasaya at launay no isuda. Wan manang Pedrita. Makitak tumot lang dagiti anak ko. No da itita kan manang Julia tinangala kadakwada. Benito! Apayama. Ay, puno ka DJ na diamagme. Nga anya? Kanon ijay Villa dagiti singing nga anak niya Senyor Esteban. Senyorita Lolita. Wen, inala ni Doña Agosta. Yakat intulok ni Senyor. Nakapungtot
Awan mo't la tinaramidan na, edi nagsangod akin ni Senyora Agosta. Ay iso, ay apo. Ingkalintigan ni Senyora Agosta, at angay di naklunan na putot na, nasaysaya at laangan no may panaw da ijay Villa. Ay, anyan. Kasipay da gijay nga anak din, Benito. Awin nga rod. Sa bagay, hindi matkabalan ni Senyora Agosta. Sigod matabak nang da niya. Awan ka nun ti kinabak nang da. Ay, Ang runa ita, tayin lako ng titaduma na batbate a kinabak nang da, edi si bibiyag pa'y da edi asawa na. apay ngay nga inla ko na. Tsaka mo basta ti namak, kahit inla ko na. Yan, dagiti babak nang. Mamatiak ani Don Esteban ti ama dagijay asingig. Ay, Jak mabalin nga ibaga da ita, talagamot a dinaklunin. anya ngay nga ro, kat sa balimat namin ti rupa da. Apay kit di Panawan ka pa dito ama. Tulungak ni senyor, iti aramidin na. Sige, Benito. Kasla ka na. Ngam sumagmamano abulan ng tinapalapas. Manipod impanaw ni Mamang Rafael kan Gringo. Dakkel matan ti si Kuko nga atyenda. Sumagmamano may abulan. Ipas nga ikuntun da ito'y. Ngam, kasanon no saan nga umala kan ni Esteban, akas kada Gringo kan Rafael. Kasanon no saan nga umala iti kinapudaw, kan kinalinis ti kudil ni Esteban. Kano din nakarupropa. Amangan no ibaganan tumanan, asabali ti amana. Ibaganan to nga tamanan, anak kita manala. Itay pa'y anak katugaw ka dito'y hardin. Dasan iitan ti darang tiinit. Kaslati mo marikrik na. Manang Pedrita. Agsangsangit ka? Manang, kasanon no saan tumanan akarupropa ni Esteban to'y anak ko. Ha? Kasanon no din ang tumanan aklunan nga iso ti amana. Anyan to pa'y ti aramida. Kwa. Nalaos ma ti panang dungdung mo na kan kaita. Kan manipod iti. Binantayan na kamatan. Awan apolos ti sabali a lalaki ang nakaasidagan ka. Mabutang iti mabalin ama pasama. Patyak nga umalan to kan kwada ti anak mo. Ngata. Uwan? Kunang ngamin dagiti babakat, ano kanayon kano amakit-kitam ti asawam, kabayatan ti panagsigog mo, umala kano iti ama ti ipasnay mo. Kasta ti punaday di apo ko. Sapay ko mangarot na kasta, manang Pedrita. Kumamat ka, Benito! Ha! 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 Nalay na tumarin ni Grupo, senyor! Makamatan, unahan kayo kinistalyon! Ha! 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 Barkatan ni Stalyon! Umayabkan! Ha! Senyor, nakadanon tan. Ang datamutan iti masakupan ti kabangi-banga ili ti San Gabriel. Si Benito. At datan dito'y Santo Juancho. Senyor, ala, bisagan tadag iti kabalyota, Benito. Mabisiran ni siya. Senyor, Benito, ibaod ni si kada istalyon kan Brutos, itipon ti kay Mito. Wen, senyor, umay kayo istalyon, Brutos. Ibaod kayo pa lang, ket urahin na kanay.
Saan na mo ni Benito? Nadasap-sapulan ni siya. Nasaysaya at no saan na ibagbaga ni siya. Ama mom, tiag na ganiti Julia Anonas. Julia Anonas, senyor? Si, may sana midwife. Ay, awan amuming agnagan iti kasta dito, senyor. Tiag na ganiti idita sa lungga. Ama mo, nida kayo? Ay, awan mo't, senyor. Kasta ka din. Apay asap-sapulan niya dagita tao, senyor. Anda ka di basol da kada kayo? No. Bueno, lepatan ni si Kajay damdamagan ni Shaki. Oo, senyor. Ay, anya ti order yo? Duara order. Daytay espesyal na potahi yo, dito'y titid mo. Oo, senyor. Mabitlaan. Isaganak ti order yo. Kaya't ko na maamuan no podno tiyata po. No mapanagnekan ni siya, nakasabwat dagi jay, iti inaramid ti katuganga. Agsaga na lang ang dagi jay. Ay, ito'y lagayam ti ayan nyo, senyor. Kunak no di tabangir apanganan ti simrekan nyo itay. Anya? Sumot lang na nagbayag ka. Alabi nito, agtugaw kan. Urayan ta di in order ni Siak na taraon. Agmay sa kamanin asirbiak, senyorita. Kanayon mo na pumanaw da senyor Esteban kan Benito. Wen nga ron. Sa dino ka di papapananda. Diyak ka mo. Mangisagana ka matan iti parakan ka. Agsango ta amangan manang. Sa anak pa'y amabisin. Madamdama akton amangal daw. Anya? Alas 10 nga minan iti agar mo sarak. Iso anap sugak pa'y. Sige. Madamdama aktumot nga rudan amangan. Awan ganas ko. Apay ngay. Rumbag amangan ka, iti umiso nga oras, tipinangan. Tapno saan ang maapiktaran dahi tasikog mo. Di rumbag nga agpaladaw ka amangan. Mangan ka, uray basit laeng, para iti anak mo. Manang, Pedrita. Apa yan? Agsangit ka manan. Ay, ayak namin, tibagi. Ha? Amo ka daytoy lang si Kuko tinapatag itakan ni Esteban. Amok nga apaman, amay pasngay ko. Awan pang tiserbik kan ko na. Allah, tila ipagbagam, senyorita. Wen man ang Pedrita. Tuy lang ang si Kuko tinapatag ka ni Esteban. Masiguradok dayta. Pedrita, nakadandanon ka matan dito yung rancho. Apay ngay? Binaunak ni senyorita Lolita. Mapay ka no. Kanayon nga mi na pumanaw ni senyor Esteban, adi amo ni senyorita ti pagpapanan na. Kaya't na amaamuan, no dito iti pagpalpalabasan na iti oras. At ni Benito, saan nakadi akad-kadwa? Kanayon akadwa na, ngam di mat-agibaga ni Benito kanyak. Umumay ka dito ni senyor. Nabayag mat basit na di imay. Urayan ming arod. Anya? Agdwalawas siguro na di imay ni senyor. Ayuh, di matiag sakit abaka. Agrairan ti sakit kadagiti dingon dito rancho. Anya? Ada binaon ko nga report ka ni senyor Esteban. Di namat nakasarita gaputawan ka no ijay Villa. Kasta? Sa bagay, madaman ti panagbako na ti veterinaryo asuswelduan ni senyor. Ay, kasano nga rodan? Ay, katbarang malapdan ate panagwaras ti sakit. No pa'y kasta, rumbun lang nga maamuan ko man ni senyor. Ala, bayan nyo ta ibagak inton sumangpad. Malaman nga rod, Pedrita. Ibag ta imay ka.
Si kanton ti mangibaga iti mapaspasamak dito'y rancho. Si kanton ti mangibaga Benito. Ang mga no si tarenak no ibagak anapanak iti rancho. Anya ngamin ti ginagaram ijay. Binaunak ni senyorita. At apon na ngamin nga ijay ti papapananyaw. Kahit anya kumano mapmapan kami ijay rancho? Kwa, ti kayat ko asawan. Kayat amaamuan ni senyorita Lolita. No, ijay ti papapananyo akanayon. Di mo't ngamin ibagbaga ni senyor kankwana. Uray sika, di ka agibagbaga kanya. Iso anapanak ijay rancho. Ay, awan dakas nga raramidan me, itapno pasapol-sapol na kami kideng. Benito. Dayta mo't timade kini senyorita Lolita. Agdwa-dwa kini senyor. Apay, agkurang ka di pa'y ti asikaso nga ipapain ni Senyor Esteban kankwana? Hoy Benito, saan ka man nga agsao iti kasta? Kasla di mo pa'y am-am mo dagiti amo ta. Isakit ko launay ni senyor. Iso masurunak kini Lolita. Di lang aruden pagan-ano ni senyor, agpadlaw pa'y lakas ta. Anya ka kadi, isardeng mo daytan. Masurunak lang amin. Ha? Ay na! Ikis ni Lolita. Apay nga ta? Diyan mo! Benito! Ay na po! Pagkabilin manan ni Senyor Esteban ni Senyorita. Ano dyan amihan ta? Anya ti mapasamak iti day tagundaway. Gagayem. Di liway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre!